soviwe Jésus Christa zananu mi pette ke lucia Theo gobu ke ze pochri por solali ke vi poti hangu kilila o ke penyo fe pejewe Mu rushom hato por hi ke kri ke jenu ke huvo ke jogonu ke me sarofabu ugo krohibie die tho mu rofe nanu por sholie mu Jehovah bu zayu ngukili tslie tiena Cheliko krewodi sera soru po nupu keche tetsepie Jehovah tsliche po vizo chela po ke krie nguke meje ke chache bayazo ugo ke zedi tsali ke ni ke lipie Jehovah tsedio mu tsali chacha krie po die tsagori leke sasidi ke tezie sedi por shoke mi pori jisu kimhe tsali ku grekini ser Jesus
그거 걔네 해바디 하고 그게 베네피기 착해. 헤이, 디무기 제척했어. 뭐 세계 봐. 거기 저기 주. 에때게 시우. 에때 누게도. 게 크레무 게메 예. 수게버. 해보지 호바. 뭐 이제 세조디 그렇스긴. 해걸라 마게비 포리츠 베샤와게 뭐 츠시게수. 지디 해고 게비에 해고 갈라겔레 무 라겔레 무 해고 무 게비 해고 야쁘겔레 네부지수 노에비 털자털 무 수털 모조서게 베나퍼 이게 크노해 유비시부 게제 우츠디 게히게 후츠디 하키리 무 비세게 투누리 자부 찰리야 게자 아콜라 헤게 티제페 인체케카 레갈레 자 무자부자 예테체 더부글리오 찰리지 시로 보노 띠우 세두누 세무게 비제티 그레이스 피리어드 홀게 무사로프티 하우노 그게스고에 로고 토미어즈부 수부게 타고 츠게 디스무버 게모고 츠게 살라게스 티누 헤고 마게레 게카 세즈게스고 헤야즈라 조츠 레웨 슬라 노게 고게바 뉴게 토우 예 그 셔프 베테 벤네비에 헤고 츠지 지디 해고부 고gel레메 츠프레 후도지 너의 밥에 뜬 밥보리츠게 그야모 시로제도 리 결쇼게 후티 하노 너의 해고제바 해고누누 후도데 무 해고부 보차게 그리게서 고노 로쇼 게즈베 뜬 해고 크리비 해고부 레레게 서쇼츠비에 인zel레 베테고 인게베토 쇼누스 야웨 시로게메 사데게 히데 세버 헤고 제게 자사게도 파스로 비사토요스 보셀레 보부는 기르게 워 스코사 하비하고 스스디하고 부가나 바테고 스기노 텐자 무 프렐레지 토마파 테고 벤마도 헬레지 테레누누 탈라게 소 카벤케고 게 토제누스디 헤갈라갈레 부지 수자누 보조가 끼쳐야래 아멘. I should be thankful, Lord, I know I should. But Lord, I hope this day is good. Lord, have you forgotten me? I've been praying to you faithfully. I'm not saying I'm a righteous man, but Lord, I hope you understand. I don't need fortune and I don't need fame. Send down the thunder, Lord, send down the rain. What you were planning, just how it will be. Plan a good day for me. Lord, I hope this day is good. I'm feeling empty and misunderstood.
I should be thankful, Lord, I know I should. But Lord, I hope this day is good. You've been the king since the dawn of time. All that I'm asking is a little less crying. It might be hard for the devil to do, but it would be easy for you. Lord, I hope this day is good. I'm feeling empty and misunderstood. I should be thankful, Lord, I know I should. But Lord, I hope this day is good. Jado ugo kezedi Jacob lesepo bonunu kertata mehosado. Jacob chapter 1 verses 1 to 18. Jacob chapter 1 verses 1 to 18. Kelu kesha uke penyofa munyepu Jesu Christa kityo Jacob kinu kapie tsere to keta seye kerkenye ko kelushya kepelemu hasi Afuko mu kezeko dopini ko niegip ke pirki niela ke vizote lelie mu nie ke pele dodze ke shaginu sege shahe ke tse ni parle ke to siliche mu sege shahe ke tsu bu nie chepie vitiliche site nie mha ke huponuri lopemo mu tsomo ke ta chelho nie ke hu pori hasi zero pobu me promevoi mu panyamo zodi Piemetsia ke jau uke penyo fuki chaliche siri pele krudi chalie ke nudo motodi ke krilamone ke nudo ke jau ti krebu happy lutsa hatsa vaketyo zerfem he zotla ke nudo ke tsmebu nipu kinum hapuri ngule ke tyo leheje nu ken kenyemie sam hake huponuri ponu zebale yamo hake ni mu hake za ke pelemie mi shomero mi zori po piesie ke shela po hoko chebalie mu ke ni mezori po cheker nyo ke waki po nilije ke krilamona ke ni uzowe lienun hapu ke mhe jeta zotyo ni ki po tinie chesesier hapie pesie waya sidi popu ko pie pesie waya sidi popu ko rhotaya mu po ziviko zetaya sesetuim hakeni meri Uchedi Fuketoko, Raj Tazotio, Dodzeketsu, Mu Medokepi, Dopinuri, Shigeshe, Talia Kejamie, Tejake Fato, Siketsemie, Ukedo, Ketsanu, Takelie, Leg, Lageri Keditzere, Nipu Pie, Po, Kria Kejako, Tsutio, Di, Prapie Keju, Mulitio. Selake hupori dopi siketse pogi ke pirki uke penyofa ame dopia isi he ke krilamunam hake shwa se uke penyofa ke dole kenze mu potiozori me pori me dopia mozo deri ke hupori dopi pogi piria ke jau po mengu ko bu po meshledi po seketsilia ke jazo Sesie po mengu ko nyonipveledi ke puma penyoshia siro ke puma pichiliete Kesie penyoshia akreko mebu usewahije me promevoidi kakesha mu vitsiketse hapro pesogi keje po ginu ker prayer pozowe ukrukemhi radirali yamo potio po medonu nu ketodio se uche uri parlie sidi ubu poe belhu kesha pete si kerio chelie nipu pezie mu hau nipu die Ugo kise ke chatiunu people group kropola chavor mu chedo kiliro Russianu people group kropola temila kropola chavorje mu chedo liro Azerbaijan ko vodi Russianu lhubaya kete
themila haula chasana Russiano Azuri themiako ke krajate Muslim miesi Zakrebo-donu zamefeliro nanna pori medziamo Azuri milaro Islam nanna medziketu we seye pocheke baki meye ko di leya Russiano Azuri ko ki dile ke vija pocheke to vo Azuri Azerbaijan nulhu ke bako ki chere ko sia diri Azuri me Russiano ke bako lirokra modile ke vi petsu tor ke tselanu ukodonu hacheke hele mosi Tedo go ke cha nun cha die sedi nu ke cha tseledo cha poliro ke penyo fubu missionary mie peseshedi dile ke vise Azuri mieze ke za sheketola chatyo cha ke ni uliro Russian nu ke pele mie kropo vodi Azuri ko donu japu chebayasi ukom hathobu posi vele ketola ke penyo fuki chatyo cha se uliro ke penyo fubu po chakrpie kristamie Teli thachya ke jako tsashdi ukobu umhathonu Krista japu chele ke tola chatyo chadio liro ke mesarfubu Azuri kondu cheker nyo mu ke meneshdi ukobu Krista miezelie mu dile ke vi lele ke tola chaletyo Sesie uko ke zedi yubisi nunu shomeje ke bakolari chasaletyo che hakengu mu ke chati useleri vide Tisoviwe Jesu Christa o ke la ke liu zanunu ke ni se chi do ke chunu ke pe kro ke ba pete ke lula se ya ke pano fa diebo rkraba tha ruida ya nipu rata ya deri u ke penyo fa die ke chache bazotio isi the word of our God endures forever Isaiah hidie verse 10 hapu Ugo erdi segeza mukrukre ke mo ti hagunuri rdia ke mo mukrukre ti zo gaza ke penof die haw haginu chatha ka sa nguli givi ugo che dori potingula ke leki de bori pomare shi haw ha poti ke kraza le chomoda ya deri haw ha lesli ro pomani thorwe sala che dozo shi ugo mi popo gaza unu ukelle how ha krabye ke penofet sidi bavodo hanuri pobu po dienunu urchsa sidi camera ka sa mu ke ko ka sa ngu pregele sathena ugo chel thuga ba muze ke se ga za ti ha go ha diepo mori chabonunu leshli ro mori puda ro kidi bodoga ala zo we mori mi ke kala zo we suffering kaza ha level living here ke meje kaza mori trials hakere mudopi niuko idi le living here mori pu living here dei mi ke kala zo we ke meje kaza suffering mori hakere trials hago ha legashiki hago ha ke panof medomo hago ha ke panof harnu bamo idi ledaya mi ke kazo sheri pellegeza mupu kaza ke meji hawa sa satan hatho mu hawa ke penof medomo idi pudaya ke meji gaza ma ke reze gaza hawa sa ke penof kinu ke for sezo ige tsuri leya mupuya mori ke meji gaza ma ke reze gaza hawa je gaza hawa sa ke penof ponimo gaba ponf ponuye ugi ke basuha zasi gaza siri sigezri leya mu ke krimori Krista pele ke mo melaliro one of the most difficult questions they struggle with is the problem and the question of suffering ke meji ga zawa kidi bola we ze ke sia ga ka zawa mi ke kari hawa le re ga za su hatsia mu skiri re ga za problem boliro ke meji ga zawa ti mi ke vime ke penof priya ke zemegi kidi bola voya ga ka za hari ke zoya muthe mi ki zadi lesdali ro ha ke zoga za ha po thela bamo ke tisiba legivi
시게서보 무지 띄우누리 우도누리 나가면 조셔리 머리 우토 우기 후누 이비시누 즈프고 조셔리 하이게자 깨조발리비 깨꾸깨 까리 깨메제가자 미휴메제가자 깨츠가나 마케레 깨메시투프디 울라 우피 메시가바 울라 레가바 시게자 깨크라바 무수제디 함해게자 깨조발리비 무 지도 우고 프로게서 자콥보 테레기 모호실리로 자콥에 게메지에가자 the problem of suffering 하와 보히 크리게자 보누누 카파나프디누 케푸가샤 무 우부 모호가 살라슬리기비 하와 งู리에 아슬라 우고 지도 패시지 프로게서 페티 우모디 테리에 기 메뉴디 모호 코스나타 ugo verse ponungu kilie uke penyo femu nye pu Jesus Christa kitio Jacob kinu isi ugo Jacob lesa ho po background mo hosli ro Jacob James how hali ro Jerusalem ki hunu krtami bo segaba ho hai tusa how hali ro James the apostle su ha puba mode there is James the brother of Jesus hizeu how ha puba de mo how hali ro Jerusalem du krta ki vi me bo tsaba mo how tigi Kekri Mori Stefan po kepelela no po dukrigewa hauha po dukrigewa sie Jerusalem no kepelemi Juda me kepelemi ke krazoshiri Romi digeba rna tetche ke krige zunu tavogeda so achasi mu kepetche kemeje ke ze ke segedala Christian Jews how they were scattered around throughout the Roman Empire mu hauhalanu Jacobe Jerusalem nu krtami botsaga bala poe lesa hawa tubie lukia gi tokada kepelemie hagoha sikete fesudo ketsala mu ugo encourage su to ketsala poe lesa hawa tusa mu poe Jacob pula ga verse ponu khapie tsere tokata seye kere kenye ko kelusia isi poe sala Paul letter go tubie ki hubo jigasa su ha ngu pekra deri Jacob lesa hawa ro ki hupola tu kaso so hamoderi luki hagi todi ke meje u ke pelela ke meje to kata ke pelemi ha ko halat tu kaso so ha ngulie je do ke zedi we want to discuss some lessons on suffering Jacob lesson ho ke siki suffering how ha ke pu ke sunu kim he ga lesson ko bo silivi ga so ha ke pusuna chakeri uli ro kepelemi lawe kemeje gaza mu kenni hanie kezetyo ya mu kezetyo mosho kaza suha ugo lelevi mu suha ngulie for Christians suffering and joy go together verse kininu Jacob pu gaza alfugo mu kezego dopinio go nigi ke phirki nila ke vizo je leliche isi dopinio go nigi ke phirki Nyala ke vizo chalelichi isi English nuliro consider it pure joy whenever you face trials of many kinds isi Tini dinuliro joy getsa di hayo ha ngulimo hayo ha missing bade there English version kom hauslio petekre count it all joy consider it pure joy isi mu kemeje getsa mu kenni hania kepele melaro keze experience ligivi suha ngulie ugo mi ke krazoshi Johnny Erickson dada je siba meche ke krimori ukrunyo mu udzri me ko poza mu po je si pevi ko wado po chili ro tichi hethinye jede de Johnny Erickson thinu hawa liro po je si ke liye tiche ke thinye mesika bagi 1967 je poe konhebo zvadadi zakaja bunu dive tsidi po arza pe sewa sidi po accident hawa she poe pomo pete paralyze kita shikeza fupo mu poe po people jezo shiri meleli mogada accident hawa she si deri poe kepele mi fupo gazala poe Jesus Christa situli geza mi fupo gazala poe hai geza tragedy po kemeje geza hai geza bozi ke sewa zo shiri poe hawa bu pom penwa mo sidi poe kepele japu hawa sidi poe tetche lukiagi revevo japu tsegeza suhatsa poe pokilhu pette accident hawa she wheelchair nunu wheelchair hawa depends more sada dairy
si zo shiri poe rve tetsu ke kri ke zono vodi Krista ke krie ke peno fa ka ja ho ha se ja pu su di mi ke kra pokel hugi no ja pu mu ke le su ha cha mu poe po ni si di ja pu che ka to ha ngu shi di Christian mie ke mo mie non Christian mie ke kra zo shiri su ha ginu te jangu ke le su ha cha mu va po di su si ke mo mie po poket zo di sie where does this type of joy come from? Idi pokazo joy in the midst of suffering. Idi pokazo si. Mu joni erection hafa etemi hawati ke ladisie. We know the answer to that question is that such joy can only come from God. Keto suha se ja puchasa. Musala. Jisu Krista si tule kata melawe. Ke meje kazo donu shiri ke ni hawa. Tenu nu ki ni pupa de hawa. Happiness suha pupa mo de joy. Krista ki nu vor kazo ke ni hawa. Nguli vi so ha bawe mu ke thole se mo hosliro ugo bible mo hosliro ha ngu selido Paul zo shiri poe rommi ko ki pugaza romme go pengu semu dinu pugaza we rejoice in our suffering isi we ke me jega zo go nuri unni do ya isi ke krila mon ke me jega shiginu shige shi helia mu shige shi hekele ginu ujo vilia idi pole se rommi koki ja puchasa sizo ke mo ugo Paul musila unie jeri siba teje hawa pete pumuri ugo Paul musila unie ke peleja pulanu unie tebi unie vwadi unie buki diet sagaba teje hawa siba market chogo kersuru verse kere ke ni nunu me fepingo haki mohsiliro ski krodi ke pe krolidi unie petsu siata mu sorkari ke sego unie feni jarhawa mu mebu Sipie unyev wanu di dia kashawa. Sidi ugo unyev pesho piwa isi unyev pesho piwa. Di unye kabe ke diki no bawa mo ke diki ke feubu unye fe minyoli nusa wata. Dili haw hangu ke leki ke diki ke feu pi kabe unye pi ka ke kawadi. Unye kabe ke diki ke su tonu isi ke diki ke su tonu bawa. Sidi verse me fe pengunu pugaza kisotilio Paul musila unie ke chache mu chilibie ke penyo fa cheba mu ke diego unie fe rnaba isi ugo teze hawa pete perchila muri siba unie ke meje gaba ke diese gaba donuri unie ni siri ke chache gaba ke penyo fa chegaba ho halanu hanhe mepo poki grupe te ke zedi unie japu lanu Krista sikilie suha ugo siba Sala Krista ke pele mielawe ke meje gaza suffering how mu ke ni joy hanye ke ze doya mu ke ze domo showe ke zo suha ugo je ko bless ponu ha ngulewe no mu a ke meje gaza donuri ke ni ha ba mu ga homie uchu banu che do ke pano fdia wa harn baro uto uke zo pressure ke meje gaza ze ke se gaza donu baro ha nke zo se ke meje ke zo donuri ke ni ha ke pano ki fakinu ke work ke ni ha ngule hi vi so ha bat tu so we chak ke niuli ro Krista ke pele mi ke zo peteri ke meje ke zo ze ke set tu so do trials and sufferings are inevitable and sure for Christians verse ke nu Jacob pe puga do phi ni ko negi ke phirki Nyala ki vizo gaza lelichi isi. Do pinio ko nyegi ke pirki isi. Jacobe hanu ni ko do pize ke sero idipumo. If you experience trials isimo, there is when you experience various trials isi. Ni ko do pinio ko zeke seke zitigi pochae ziri menyori ke pelemie ka pete ke meje ka ha ze ke set tu zo to ka Jacob suha ke lenu pubate ke pele ka peteri sala ziri menyori ke meje ka makere do phi ha go ze ke set tu zo to ugo ha lesheke suffering is part and parcel of Christian life ke meje ka Krista ke pelemie ke lujopo zo ka ha ugo chi do lesna Salano C.S. Lewis pugaja the real problem is not why some
humble, believing, good people suffer, but why some do not? You see. Cái chỗ cái cái thô sa problem cái thô sa cái điều bala thêm cái vi mi thô cái thêm cái media cái su mo deri cái điều bala cái krimi cái media mo cái su hawe you see. Selalu we Jisu si di Christian mi si di cái media cái se cái tiu no cái panafa abu cái điều bala cái media badaga cái su ha se cái panafa cái chỗ đó shon he deri cái chỗ lấy cái view cái panafa cái meji cái chỗ tiêu nó abu kí đi bộ xí liền nó baga nó kí đi bộ sẽ apet thabaga cái chỗ ha sẽ bộ cái chỗ số motion nhé ugo cái thô lệ số mo hola sro chỉ cái bữa cái ba trái ho ha bữa mấy chỗ mấy chỉ cái ba số hàng ngula lido bị tôi cái riu pengu thép phun nó bữa cái chỗ cái pelle nó mấy tí thazol liề cái chỗ pet tenu nhẹ zemi gori nhẹ cái meji à cái chỗ pet thế cái seba zo cái chỗ Niri sibajala isi. Pitore pugaja, you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Isi. Chiliko seredie ker tefunu pugaja, kemia tomiri, kemejegaja krapi. Isi. Many are the afflictions of the righteous. Deri Jehovah esuko petinu pokelasia isi. Siri Filipi ko po me fe tefnu ngula kili ke krila mana poe ningu me jiri nibu Krista pelle kili bimona pola ke me jiri le ke vi ke ko hawa kabie nitsawade isi. For the sake of Christ you will also suffer for his sake isi. Jisu ke lunuri hawa poe pumetsa me cheka so hangulie Johan kersuru seresenu pugaja Niebu aginu nuneu nguli ketola anye ko ki dia ko pusho nie ko ki jahanu ke me jezotio isi Yesue deri tefulie a ki jaha ki kolete salanu ke penyo fadinu haki bori posie jit sekele la ke me je tsa ko ta ko mori ke me je ke tsa ha ze ke sel ho ke tsa ha pumozo munguli mozo. Nowhere in the scriptures does it say that Christians will not suffer. Salanu Timothy Keller kaza American me pastor me bo theologian chiki me se kaza me bo pugaza Jesus did not suffer so that you would not suffer. He suffered so that when you suffer you will become more like him. The gospel does not promise you better life circumstances. It promises you a better life. You see. Krista ke meje ka se ni go bu ke meje kel ho lamo deri ke meje ka tiu nuri Krista mi ko le to la isi dele ki view we ro ko le to kel hu hawa se utse ko to pumo deri vi ko ka cha kel hu po nguli ke to so ha pusha hawa ki de buri po chan ni shi chi tiu nu ugo lu ga ba ti ha go nu popular teaching ke kriget sa kekra mi kekar na ba ke pelemie chadaro ke meje ke za ke semorivi ke za ke tsof ze ke semorivi ke za hawa ke petha di hai ke za kekra taba absence of trials and suffering in Christian life hawa se ke petha ka za shi ke za kra seba mo mi kekra zo shuri ke pelemie kekra zo shuri ke petha di hai ke zo go ern unni ke za ern ukru게다 하이게서 베타디고 프가다 예수스 지츠게리기누 르고다고도 게타고고게도 게타디하고 ern konna가서 시게서 띠부나 봐 problem free pain free suffering Christian life teaching 하이게서 오고도 누리 봐 데리 하이게서 베타디에 볼레 티모티부 매뉴얼이 지게서 수화 보에 부메츠 메제서 티모티기 뉴 디에 세누부게서 볼레 Timothy ki thudisie ke krila mona poti bo vorje ke pelle die potu ga cha lemata ke to isi deri unye ke me sola ukwe uthyo ukru ga cha ke pe thamye fa ke nguli to isi. The time will come when people will not put up with sound doctrine but to suit their own desires they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears
want to hear. Salanu mike krazu shiri kepele mi chali ro hakere zeke sel ho ige za ha ern ke go thor musu ha ern ke za su ha chada ya deri ke me je ke za su ha zeke se ke do kepele mi chali ro krista si ji chali ro ke me je ke za zeke se do ke za su ha ern vi mo de ern ke te go mo de mo ern mo ka da shi ke za ti bon ri ba de deri ugo chignu sigilim hidi ke thodinu pugeshe unni mori ka those ka thozo sala ugo chike puga ba chake ni hawa leka sala se ke krista ke pelmie ka chpe deri ke meje ka sa zeke set tu zotyo mu hawa la udo zba mosho ke pushe ke na chasse hawa liro ke meje ka sa zeke se ka sa ginu krista ke pelmie memie kolia ka sa hawa ngulie. Trials and suffering help us grow. Verse 10 ni ke pele do zaga shaginu sage si hege cha ni parli ke to sileje isi. You know the testing of your faith produces perseverance. Jacob hawa pusha. Slapoe pukesha hawa pachae ke meje ga cha u do zaga cha ti ha ko bunu u pe thafle ge vi ti chle ge vi so ha pusha. How haki de buri ke thoshi we kim hit tushi u character kim hit tushi ke cha ha how ha ke meje ke cha zeke se ke cha ginu how ha sit tulia ha pette putu badaro ke thekot dil hu badaro ha ke re simo dil hu badaro we kim hit tushi ke cha suha siliamo ha pette vi chi unichi baro mori apete uniga bagi viva ke do uniba ke do more maki viche ke do so hare moto deri ke meje ke legi mi uppe chulie mori mi uppe se ke legi we kimiaga no mu akimiaga ke su we u character ke tho su ti unu test sia we mu ke pano fa ke meje ke le ke meje ke sa ko ginu ugo sa ke metisia ga za ugo bu po ginu me milia ga so angulie. Sala John Piper this is God's universal plan for all Christian suffering. More contentment in God and less satisfaction in the world. You see, John Piper kizunu ke meje kizunu ni pu me doli ro hawe ke penyo fa vie ko fa mu mengu ko le ke tola mu kizu ke le mu mengu ko ze ke pero pe tsali ke tola we isi. Salanu ke meje ke le ti haguno ke meje ke le ti guno we phagada omona abunu vi ko le vi ki hiu ko le vi meti ko le vi me ko le vi poti ki vi wada ha ke tsu ha le le mo sho a poti hova kada ki apoja oze ke se mu pose experience po aki di po ke tsu ha se ha ke pula sana tha pues ti Jehovah kata ki gets health problem ko pose ke se musula no pues mi pues doctor mi bo ke lab mi mo ho ke so hari chili reta chazuvo po teke mo so kata kinu ba early ko mo so kata po health how ha mi mo so kata shi ke ti pose ke se mo parents vi mo kata po thori hazim hiri chile ke kata shi ki jedi pues kinu ba early pe kramo so kata Darugori minyo ko dise mo shokata sikazati bunu poke to dise nombu ke meje sebada ha ke so hapu ki pu ke siki poe pudi asa akil hu pette doctor mi wachdi mi theke ke chmi theke mu mo hovor deri ke chmi ke shomi ki debo ke meje ba ya shi ke so ha le to se yamo mu ke penofe abunu cheva ke tsagana ha ha ke ginu mi a tekia ke chamiri ki debo ke mejeva ya shi ki debo reba ya shi ke suha abu si se ke dola abu ha ze ke se ke ba ha la ke no fe peziwe ke po su ha se ja putsa mo urtse mo ti do ugo ke pu ke ba ha ze ke ke ba la a the su ha se ke pusha. Trials and suffering help us grow and become more mature. Ke meje ke za ze ke se ke ginu krista ke pele mie
没灭过里亚个子好哈来开，是拉接到喏，马给人给没这个子多皮，给没西这个西巴罗好哈来些个，给不能飞不好哈，好过里的 V 过里那个吧，没地过里那个吧 ，Krista 米过里那个吧 ，opportunity 给 V 包个子说哈来些个，Dio 木特劳。que pele mi peteri que me jega za mum hakerem ho golia zotyo believers will surely overcome trials and temptations verse dienu jacob pe pu ga mus ges hega za bu ni chpie vitili ji chi che niem ha ke hupunuri lope mu chomota ke za su ha chlo isi let perseverance finish its work po tho chi si she ige za su ha Jacob pubade, so that you may be mature and complete, not lacking in anything. Pubu po thou chi se je, po chai se ge si he ge za ha ha bu, ugi pom ha thot se ge do, po ti bo ba mu su ha chi se zo do ge za su ha pubade. Ke pa no fa pom ha to ha ugi chi se zo do, mu po thela bo ba ge za su ha ugo ngulie. Romme ko tha ke theni no po le pu ge za we po ze ke me jero, ke me jeli ro. Pose zairi chuto isi ke pele mie ke meji ke za ze ke se ke za hawanu zaye ti ze ke se ke to so ha pusha musala jacob verse ke kininu pula ke za do phinuri shige shi he thalia ke jamie theja ke tho isi sige jamie u ke do ke chunu tha ke lela ke ri ke di chre ni pu Pie pokria ke jago chudio di prapi ke ju mutuli to isi. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood that test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. Ke meje ke za ha po thela po vorzo to hai sibal ho ke za ha lady ugo thefuli ke no ke meje ke za je ke se ke ba ha lady nya ba de me. Don't worry, this will end. Korinthia ko kinyu die ker soro mu ker thini ha ki ha pole pula ga sa sla he zukuta ya mo siro he ch he mo tach mimi ta zori ti son he herof miu cheka sajo tikri lam mun zopo kila he ke me jezori suwe ka chat cheba ke to zayo la hebu dojef ke le zo isi. We do not lose heart. It's a pole ha pusha. Because of this light momentary affliction is preparing us for eternal glory. Isi. Light momentary affliction. Kemeje gaza hayo ha vayo bolazo mu poti doyo bolazo. English nu die bobaya. These two shall pass. Igaza hauri chida do igaza die bobaya. Mu hao ha pu ba we ke me je ga za ha pu ti ke cha chela mo deri ke me je ga za ha pu thela bo ba ga za su ha a dun dun yegi no ndu no a kritomi bo doctor mi bo ze ker cha sidi henie ker cha di apo ke zo ga cha ki po pu ga za Jesus Christa si tu li di che me si tu fadi utheke ke bago mo Christa si ke mo mie non believers ko che me si tu fadi utheke ke bago ha go ha u attitude krit tu zo ke za posu ha pu che ke ne mie theke ke vonu poem ha po ngu ga zo li ro Christa si le ga ta mi li ro che me si tu ga za mo ri ke si ze ke ri u cha me je ji ga da su ha che ya mo ke la mona ke zu ke me je ke za mu ke ka ne po thela bo chada do ke zu su ha o ko si ke la si di ke lu ha si vo ti gi li ba da ka to le di unum ba da ya ke zu su ha po e pu deri Christa si ke mo mi la li ro ke me je ke za je ke se ke su nu u ke me re mu u me do zu da ya ke za su ha po e hai ke za ngu ko pia le ke zu su ha po e pu sha Sala, ke pele mi peteri ke me je ke zumu makere,
这个车子里好ham好高烈读书的，木好不听了不吃的，个这说话我个知道，来是个，我个别对哩，个没这个啥话，自己没有这个车子的，木你这些木几天没个不，个这个呢，个人个这个做法，个写这个这个是喏好好 experience， 这个吧说哈，木读吧的，对哩喏，还个这第这个这个是喏哩，你 response 给咩个？que me llega a hawa zeke seke zeki no what is your response ugo che do ke pu ke liye lesson gonu lesson di ugo ke ze potela no ke ze ke chatsle do ugo cha di ke pu ke liye hago ali ro ke riu ke pele mi lawe ke me llega a mu ke nie ke ze tu ya mu tu mo sho ke tsu ha suffering and joy go together cha ke new li ro krista ke pele mi e ga pe tiri ke me llega a zeke set tu zo tu trials and suffering are inevitable and sure for Christians. Seuliro ke meje ga ze ga se ga ze ginu Christa ke pele mie me mie kolia. They help us grow. Modio mo telauliro ke pele mie petiri ke meje ga ze mum hakerem hok koledo. Believers will overcome trials and suffering. Ke ze potelanu ke chatsledo ke chawochudo. Kerke to ke penyofa Jehovah hegobuchi do dieginu no her chakaza hago harnulie di hets ke tefukilie lam peziwe nipun die ke pugesha ginu puno her chaka salaga baso apele tuzo miliuzo shiri kikruzo shiri uchu bananu ndie ernaga sawa ginu no che do ni pu no fuginu here sakaba so hapele tu so mu hebu poti kere krukre ka mo hago nuri ni pu che do ke pu ka sa ha ko har kra ka sadi ntezi gele so hatje ke meji ga za mu ke ni ha ke ze tu ya ga so ha hebu ha ha le ka sasaje ke pele mie ke meje ga za ke set tu zo do ga za so hari le di hebu he do zle je ke meje ga za het se pe ko si ya ga za hebu me meli ya ga za krista mi ko ya ga za so ale di hebu ke meje ga za ke je ke se ga zun ri te fuli je ipu mu he ke meje ga za ke se go ha ke cha chela mo ga za po thela bo ba ga za so ha si di hebu kremer ke le so ha su je je do he go ke ze di no shokele indiar ne ke le ha ko je di he ka ka sala bien tsu ya thula phi ke zun ni pu he bu ne ke le ha ko ha se te fudi kremer di pelet cha fudi india ha ko ha se ke lun lu su di no he cross je ke te je ka sen tsu di Jesus Christ azanu cha sia we amen.